Malik ide sang Prabu mawe cane gumanti ngalemesin ngerum-rum ni dia Sri Tanyu Bali Suabon ngajekit dia seretanya adunya lamunang kita rawas idewune tekining beli subuh pedas pesan tadi ya newang lah anak Astun jesing samatang idewu nyenaret tekining beli pedas beli idewu subuh nyelane madan ngelah somah dia Sri Tanjung jani atuasing aduh buat somah idewune yo isido paksa tadi sing jadu dini dikarang kepatihan nirutus kekendrang apa kita wacanan beline sewireh somah idewuni sido paksa beli ane ngutus kamu ke kenaran tadi ya kemeran tutunan joh pesan nyentuh dia Sri Tanyu selat segaru pitu sing jelah karas itu somah idewune madulah wali ya mirip iyo subuh neto jani kini nyen dia Sri Tanyu suwut sumonto nyari dewu nganakang somah idewune meh subuh ngamasin mati si do paksu masalah
madan ngemasin mati jani beli mah pengidih tekine ngadi donya nanti nyebetna donya nanti mau pari sel-sel tadi ya beli sanggup mantosin sama mirah beline dia seretanya tuah beli sangkaning sumangu gumanti ngentusin tibuat somak idiwu jalan diwunnya merasa sebut nah jalan-jalan iringan beli ke Purianggu dia patut ngodak wah kejigegan idewu itu dia ceritanya mulut sangkan yang patutnya nih dewu nyaningin beli dagang jaga beli sanggup Dani dewo penyan seretanya sidong ngisinin pengidih belini gumanti beli nyadil memanyakin ukudani dewo ini sanggup masih adi sangat ke ini ngukudani diwuni nyadil mupunin teh buat kena beline beli masuk pegalahan beline jaga arte baranu tuah beli nyerahang makejang tekini ngadi ya dewa dados prameswari kecenep nyentuh hati sangat jeget dia ceritanya tuah beli emak pengide tekini ngidewu pangside nyalingin beli dadi parameswarin beli ya sare kelawan yang beli
lan bareng-bareng aja keruh ngencuannya matang jaga ini pakang paru panjang mekejar